Minisita w'ebyokwerinda Major General Jim Muhwezi nagira ngu enkoragana nungi y'abanyadini hamwe na gavumenti eresereho entunguka omu ihanga. Ekereziya okureeta okukwatanisa omu madini goona okukwatanisa na gavumenti omu by'entunguuka habwokuba na bafu egi neya development kandi eyi gavumenti erikuhagira munonga ahabwa leadership yawe omu district egi tiri Jumbura yonka ti municipality yonka na Rubabo nohikayo mbwenu nanyina ngu ahabwa eshonga egyo tumuhe engaro mpango munonga nienda mbasiima habw'okuteera kurungi akaruru basebona banyabo. Abirayo omugenyi mukuru aha mukoro gwa Bishop Annual Appeal Fund okurundana sente z'okwombeka ekyombeko kya Diocese ya Kabale. Idea yawe ya bafu ekaba ey'obwengye bwingi munonga na ninshoma mu kitabo nindeeba ebyombeko ebyombekirwe kandi ebiriyo nibihereza services omu districts nyingi. Kalesti Rubaramera Bishop wa Kabale nabashabara abakristo kuguma nibakora ebiruhanga kunda bamutima urukwera nibagira ngo utwebembere two muri kwashongora utwebembere navecho mutima urukwera twebembere twikirize ebiruhanga kunda nk'abana bo bukama bwa Ruhanga kandi aguma twombeke omukicucu cy'abana bo bukama bwa Ruhanga twe barungi mwe. Miliyoni ziri kurenga 200 zirundinwe kandi minisita hireyo miliyoni 10 gasha kwa Dan Basibye.